Amen. Amen. Ke locha majalefa musho le godimo ka moka. Amen. Amen. Bitso le matla la morena le mophušo na Kriste Jesu. Amen. Ke le thabo go bona re kopane re le badumedi. Amen. Yes, amen. Ke mo botse ge bana ba motho ba kwana. Amen. Jwale re bana ba motho, re bana ba modimo. Amen. Jwale that's why ba fela ba shumisha lentswe ba o tseba ditaba ba re ba ke bazalwane. Yeah. Go ra re a yo ba label e tsenele ditaba. Amen. Go re a kwishisha gore le ge motla go re tile ka mogwao ge re bolela ka bozalwane a re bolele ka lotša mo lefatsheng ka re mo lefatsheng gona re ka se kgone go ba bazalwane e seng ka difane tše di kaka tša go se tshwane. Bozalwane ba rena ke taba ya ka mo semoyeng ke mo re bana ba motswadi o moane. Amen. Modimo a khutšwa le tlhonofatše le nna ke a boikokobetse ka amogela batho ka moka ke re modimo a khutšwa le tlhonofatše setšhaba sa modimo batho ba ba kgonne go fitlha mo servicing. Jwale mo a rena ntho tše dingwe tše dintši yo ba lona lentšu lela le dumelang re mo lona re bolela ka lona re bontšhana ka lentšu la modimo. Amen. So ntle le go senya nako bana ba modimo nke re no inamiša difatlhego tša rena before re bala re meme modimo wa rena ka thapelo. Modimo wa rena wena alfa le omega mohlodi wa legodimo le lefase wena o tsebile dilo ka moka pele di ka tswelela kgoši ya rena le mo motho wa letšatši re a go batamela modimo wa ka re tshepetše ebile re golofetse mo go wena morena gobane re rutilwe ko wena kgoši ya ka gore ba babedi go ba bararo ba ka kopana leine la gago o tlo ba gona mo mareng ga bona modimo wa ka jwale modimo wa ka re a dumela o tlile fa jwa ke ge letšhitše re go memile re le bana ba gago re kopanela mo leineng la gago kgoši ya rena lentšu la go ke le sa tlo badiwa ra rapela lebitso le le matla la Jesu Kriste modimo wa rena re thegola fa ka moya wa gago o le bolediše morena o le utulile mo pelong e nngwe le nngwe morena gobane o boletse gore batho ka moka e tla ba ba go ruta ko wena sena tla sa le godimo re tla fa re sene botlhale ba lefase la ka keno re tla fa re lebeletse moya wa gago bjana o tle go re ruta morena gobane o boletse gore ge moya mokgethwa o tlile o tlo le tsamaiša mo tseleng ya thereso ka moka ga yona modimo wa ka re nyako tsamaya mo karolong ye nngwe ya thereso re rata go tsamaya mo theresong ka moka yone ke ka mo modimo wa ka re neela mo matsogong a gago re kgopela le jwale modimo wa ka re go mema kgoši ya rena e tla o bolele dipelo tsana di theeleditše re kgopela le jwale anointa molomo o tlo go bolela morena ebile le ditsebe tše tlabe go di theeleditše morena le dipelo morena re kgone go amogela lentšu la gago gore wena o tlo o tsebo le utulla modimo le godimo lefase a kgopela le jwale kgoši re dumela bitso le lekgethwa la morena le mophuši wa rena Kriste Jesu. Amen. Re a leboga majalefa a re bule mo dibaebeleng tša rena re tlo bala mo lengwalo la Jeremiah chapter 32 ke mo Old Testament. Amen. Modimo a tlhonofatše batho ka moka ke dumela dilo ka moka tše di nyakang go hlokomela tše ba di hlokometse ditšhisitše ba re tša go rapelwa le ba sone ba rapelwe di fetile tšeo dikopelo di fetile. Amen. So re tse mo sebakeng sa lentšu then ge go na le ye nngwe ye le re sa nyaka tlhokomelo attention ya rena a re bolele immediately a fetša go rera ge go na le something o ka se tlhagiša. Amen. So re tlo bala mo lengwalo la Jeremiah chapter 32 re bala from verse 1 re fihle ka verse 15 bana ba modimo. Yona le ikweditše bala ka mokgao Jeremiah 32 verse 1 to 15 šele lentšu le le tletšego Jeremiah le tšwa go morena ke la ngwaga wa lesome wa pušo ya Tsedekia kgoši ya Juda e lego ngwaga wa lesome la metšo e seswai wa pušo ya Nebukadnezara ke mola dira tša kgoši ya Babele di rakeletše motse wa Jerusalema. Jeremiah o tswaleletšwe mo lapeng la kgolego ya mošate wa Juda gobane Tsedekia kgoši ya Juda o be a mo išitše kgolegong a re o reng o porofeta wa re morena wa mašaba o re tsebang motse wo ke go gafela matsogong a kgoši ya Babele a tle a o tšea wa re Tsedekia kgoši ya Juda a ka seke a phunyoga Bakalatia wa re sa gagwe ke go gafelwa matsogong a kgoši ya Babele o tlo fetolana nae ba le bane difatlhego wa re Tsedekia o tlo išwa Babele a yo dula gona go fihla ge ke tlo mo tlhola wa re o rialo morena le ge le tlhabana le Bakalatia
le ka se ke la bagona ke mo Jeremia a itšego lentšu la morena le ntletše la re tseba Hanamiele morwa wa Salume rangwanago o tlo tla go ene a re reka tšhemo ya ka ya kua Anatote gobane go swanetše ge o irekollwa ke wena ke moka Hanamiele morwa wa rangwanake a tla go nna ke le mo lapeng la kgolego ka mo morena a boletšego ka gona a re a ko reke tšhemo ya ka ya kua Anatoti nageng ya Benjamin gobane go swanetše ge o rekollwa ke wena wa ikhunolla reka e be ya gago ke mo ke lemogilego ge e le lentšu la morena ka reka tšhemo ya Hanamiele morwa wa rangwanake ya kua Anatoti ka mmalela tšhelete ya disekele tše 10 tša tshipi e tsetla ka ngwala le lengwalo la theko ka legatiša ka seka saka ka bitša ditlhatsi ka mo elela ditšhelete tšeo ka seele ka tšea lengwalo leo la theko le le agatišitšwego ka mokgwa wa molao ka tšea le lengwe le lengwalo le le senago kgatišo mme lengwalo leo la theko ka le neela Baruke morwa wa Neria morwa wa Mahasiya pele ga mahlo a Hanamiele rangwanake le ditlhatsi tše di ngwadilwego maina a tšona lengwalong leo le pele ga mahlo a Bajuda bohle ba bego ba dutše lapeng la kgolego ka laela Baruke re le mo pele ga bona ka re morena wa mašaba modimo wa Israele o re tšea mangwalo a theko le le gatišitšwego le le sagatišwago o a boloke sebjaneng sa letsopa a dule mo lebaka le letelele gobane morena wa mašaba modimo wa Israele o re go sa tlo fela go rekwa dintlo le mašimo le dirapa tša merara nageng yeno. Amen. Re a leboga bana ba modimo a re tšee madulo. Amen. Amen. Modimo a khutšwa be le lena. Amen. Amen. So re tlo no bolela mo mosagareng wa letšatši la lekgono ka se re ka se bitšang gore ke botlhatse bo bo bolokilweng. Amen. Preserved evidence. Amen. Yes. Ka Amen. re a bala mo gore monna o ile a dira botlhatse ka morago ga a transaction ge ba fetša go rekišišana mašimo then a tšea botlhatse bo a bo neela Baruke ba re a bo boloke mo sebjaneng sa letsopa gobane bo se di bodule nako e telele. Amen. Amen. Ke ke nyaka re bolele ka botlhatse bo this preserved evidence. Amen. Amen. Gore ge ntho e diregile go nyaka gore botlhatse ba ona o se ka ba senyega gore ka re ge lebaka la gore botlhatse bo se ka ba senyega ko le tlo botlhoka botlhatse gore ntho e senyegileng tšatši le lengwe e sentše e bušetše mo seemong se se botse mare bjale ge le sena botlhatse bjalo e be e dutše mo kae a go tlo kgona go bolerana dilo tša nnete tše dife le ka gopola ge bana ba Israele ba sena ba etšwa tabanekele e seno senyiwa ge ba tlo boa ba etla gae bebele before ba ga tabanekele ba ile ba butšana ba rena ke mang a boneng tabanekele mo be e dutše gona because modimo a sa le o ba beela gore ba age mo gotlhe mo no go ne le mo modimo a beyang dilo gona modimo o beya dilo mo mafelong a tšona jwale ka ge bebele e re o se ka nthapela mo gotlhe mo wena o ratang gona nthapele mo nna ke kgethile go beya lebitso la ka gona. That is why bebele mamotlha e re a re kgone go kgwetša phodišo mo gongwe ge e se mo lebitso la Jesu Kriste because Jesu Kriste o tlile leine la tata ke jwale ge e le gore o ya mo modimo a kgethile go beya lebitso la gage gona then o swantse o ye o tsebe lebitso leo and o tsebe dilo tše a gone ntho e tlo kgonega ntle le ge o le mo lefelong leo. Jesu Kriste o tlile lebitso la tate mme a le ntumele o mongwe o tlo tla ka lebitso la gae le tlo mo dumela then a fetša a re tate o tlo le romela moya mokgethwa ka leina laka jwale moya mokgethwa o tlile ka leina la gage le yena o tlile leina la tate and mola le rena ke Jesu. That is why re kolobetša a rena confusion re tseba bebele tsamaya le kolobetše leineng e seng maineng leineng
la tate le la morwa because ke leina se maile jale go nyaka leina la morwa wa le tseba mara morwa o tlile leina la tate le moya o rumiwa ka leina la morwa jale na file ntwe le ba straight kudu a isa nyaka dingangisha amen that is why go ba le mo lengwalo la ditiro ge ba ya go kolobetša tetla Pentecost a se ba tle ba dula mola ba re mara re ka shumisha eng so ba tsebile ga botse le bitso leo because moya o tlile wa ba utulela now mo re bala gona mo today bana ba modimo re bala ka tiragalo e nngwe ya metleng ya kgale ge re bala mo re khwetsa e le tša metlhaela ya ge Israele ba ile ba gana go kwa lentswe la modimo Yes. setšhaba se modimo a se kgethileng a se dira ka botho a se fa ditshepišo setšhaba sa motlholo se modimo a se separator le batho ba bangwe a re ke lena setšhaba sa ka ke ratile lena monna o le mosadi ba ne ba sa kgone go ba le bana modimo a thoma setšhaba ka bona Abrahama le mosadi wa gagwe ba le ngwana ka motlholo wa modimo le Isaka a tswala Jacobo le Esau then Jacobo a ba setšhaba sa modimo Amen. so ke batho ba modimo na e kgethetse bona and ge modimo a kgethetse batho o ba expecta gore ba kwisitse kgetho ye ya ba kgethileng ka yona ba phele ka yona jwale bibele re ba palelwa moletlo ba gana go kwa jwale ge ba ganne go kwa go ne le ditlamorago tša go gana go kwa lentswe la modimo bibele re ge ba ganne go kwa ya ba jwale kotlo e eme ka modimo tlhogo tša bona jwale before kotlo e ba wela ka godimo ka re monna modimo ba bolela lentswe la modimo go kwa gale jwale Tsedekia kgoši ya bona gore no a ke tlo emela taba lentswe la modimo ke a mo tshwara bibele ra mo tšea mo lokela kore go be go na le toronko ya motse go na le toronko ya mošate a mmea mo toronko ya mošate a re mmea mo kgolego ya mošate mo nyako mmona ka matlho aka ke mmea mo se ka tla ba mmulela ke sa tsebe a mmea ka mo o re lebaka o mo ganetša o reng go profeta o re lefase le tlo gafela kgoši ya Babiloni o reng o re le monna o Tsedekia a ka seke ba phonyoga o tlo gafela ditleng tša Bakalatia and o tlo ba ikarabela peng mo pele ga kgoši ya Bakalatia a bolele le ena molomo le molomo ba lebelelane ka mo matlhong a bona gore monna o mprofeta lo tše dingwe mose a ke nyako lebana le Nebukadnezar dilo tše be ke di bolela ka Nebukadnezar dilo tše ke di dirileng a ke nyako mmone jale a mo tshwarelana le lebaka leo la gore o reng go bolela lentswe la modimo le leng kgatlhano le se nna ke se dirileng jale a ba mo molatong wa go bolela lentswe la modimo ka mogo le leng ka gona o tshwana le go bala mo buka ya Kutulo chapter 1 Johane o re nna Johane ngwana bolena ke be ke latlhetse mo setlhakeng sa Patimo molato e le lentswe la modimo le botlhatse ba Jesu Kriste go na le batho ba ba le ba kgone go phela le lentswe gore ka mogo ba sa lenyakeng wa le bolela ebile ba mo saenela anathema jwale re khwetsa monna mo o paletse go phela lentswe jwale ka nako ba mo tshwere jwale a le ka mogolegong jwale le yena a tseba re go ne le lentswe la modimo le swantse le phethagale mo dima setšhaba se ba swantse ba ye bothopja ko Babiloni jwale ge a sa emetse taba ye bibele re lentswe la morena la ya mo yena a sa le ka mo toronkong la mmotša la re bona ke go fa sign se ka se sona ge ke sign ya o tswa ko modimong o tlo re o sa ditšwa le ka mo toronkong go tlo tla ngwana re ra ngwane ya go Hanamiel o tlo tla mo wena a re nko o reke tšhimo ya ka ye e leng kwa Anathote kwa lefaseng la Benjamin jwale ga tlile mo wena a re o reke tšhimo o tse gore ntho ke sign mo go lena jwale nnete ge pono ya modimo e seno sepela morago ke go itla yena motho bibele mmoletseng jwale a fitlha mo go moprofeta wa modimo a re ke kgopela gore o reke tšhimo ya ka yela e leng ko Anathote gobane ko wena o na le ditokelo tša gore o ikgonolle then e re bibele e re lebaka la gore modimo a ba fe sign ye ke ka baka la gore ke before ba ya bothopa modimo sign eo ba nyako ba bontšha ka yona gore le sa tlo boa mo le ka se ye bothopa laela sa rule bibele e re mo verse 15 go e bala eno ba re mo speeding e re go sa tlo rekišwa go e bala mo buke ya sekgowa ge nka lefa yona ga botsana gore re kgone go ba precise ge re ithie e re for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, houses and fields and vineyards shall be possessed again. Ka baka la gore e be ba le mo
ga o sunyana le go tšeiwa ke setšhaba se sengwe so ba ile o latlhela ke mašimo a bona ba ile o latlhela ke mafelo a bona ba ile o latlhelwa ke dilo ka moka mara modimo gore a ba kgothatse gore ntšwe le o tsena ka rena le tlotswa a ba fa sign ke gore a fa moprofeta pono e bolela ka gore a reke lefelo mola bibele re ke tsere motsoko ga fetse mo matsong a bakalatia modimo a buša a botša motho gore a rekisitše Jeremia tšhemo Jeremia a buša gore ge ebile modimo a dira ke reke tšhemo nka se reka tšhemo ya gore tšhelete ya ka ile a bona gore tšhemo e ke sign ye botse go reka mo ga tšhemo mo ke sign ye botse ya gore re tlo boa nka se reke ntho e le gore e šetše e tšeiwa jale bana ba Israele gore e be le seka sa restoration e be le seka sa hope gore e be le a beacon of hope ge ba ne ba lebelela seka seo ge ba ne ba ka kgona go se tseba e be se bolela gore le ge le ya bothupwa before le ya go bothupwa modimo se tša bolela message wa gore le ka se dulele sa ruri le tlo boa mo la boela gape mo mašimong a lena la boela mo dilong tša lena now sign ya gona e tsamaile ka mokgwa ge go bala mo bibele e re sign ya bona e be dira ka mokgwa o ile a bitša yena Hanamiel ba dula fase Hanamiel a bolela gore ke a go rekisetša bibele ra ka tšea tšhelete ya gona dišekele tša gona ka dibala tša tšhipi e tshetla ka mmalela tšona gore o a reka ga a fetša go reka re mona tšhelete ya gago she ya tšhelete e ngwadile gore e reka eng ba ngwala botlhatse bo mo fase gore monna o reka tšhemo ya Hanamiele ngwana wa rrangwane ya Jeremia e leng Salume tšhemo ya gona e ko Anathote mo lefelo la ba Benjamin gore wa tlhalisiwa property e re ikwa gore e ko kae ke bokae ke e kakang dilo tšeo ka moka tša ngwadiwa mo lengwalong ge di fetša go ngwadiwa mo lengwalong lengwalo leo la tswalela bibele re ka gatiša ka sekasaka go ya mo Englishing e re and I sealed that evidence botlhatse ba gore bale tšhemo ye ke ya monna ba ngwadiwa ba fetša ba tswalelelo go bo fetša go tswalelelo ba tloga gabedi Jeremia a ne le o a mo rekitšeng bibele re ba ya mo pela ditlhatse tšeo tša fitla le tšona a di bontšha re tšhelete ya ona she mara ye ke ngwadile ka mosekela a tshwenyega ke ya ka le monna o a kwana le nna gore ntho ke ngwadile mo be ke na le yena le bona ba saena mo fase gore aowa re ditlhatse tša gore tšhemo ye e tlogile mo matsong a Hanamiele e ile mo matsong a Jeremia then go a ngwadiwa le botlhatse bo bongwe bo ile gore bibele a ba gatišiwa then ba tšea botlhatse bo bo leng sealed le botlhatse bo bo seng sealed ka moka tšona ba di tšea ba ya ko pele ba fitla mo go Baruk ba re Baruk dilo šitše monna wa nthekešo le ditlhatse tša gore tšhelete ya ona re e kadile ke yona šitše jwale re tliša botlhatse bo mo go wena gore o bo boloke mo sebianeng sa letsopa for nako ye telele ka re ntwe batho ba enka ra yana e tlo tšea nako ba ile bothopša mara ba ka se ye bothopša go ya go ile ka baka la sign ya gore ba ka se ye bothopša go ya go ile ke lona lengwalo le lengwalo le le phuthetšweng le le bofilweng le lengwe le kgauswi le lona la go se tlemiwe ke botlhatse ka baka la gore ntho tše ba di dira mo pele a modimo la kwiša bana ba modimo jale ke nyaka gore re bolele ka botlhatse bo e le gore ke sign because ge ba thoma go tshwane le ge o tshwere receipt ge o reka selo ko shopong ba ra wena ba receipt eo e bona o e boloke for 6 months receipt eo ke a re selo se phahlo yeo e tshwereng e tšwa ka mo shopong e and a se e tšwe ka lebatila ka morago ne e tšwele botse o ba file ditšhelete tša gago motho wa gona o e rekile mo wena ba mongwala cash ya shu date nako she ba re papa le boloke le box le boloke le receipt ye for 6 months jwale o dutse mola o tsamaya o tshwere selo se le gore o na le botlhatse ba re selo se se ka senyega tshwanetse ke boele ka sona mo shopong jwale motla o bua a banya ko o bolela gore jatile ke tsena mo mosadi o ne aperile se e tlala so a banya ke taba ke dintšhi go na le botlhatse bo bo ngwadiwang ka letšatši la go reka bo ile ke yona protection ya gago gore ka metla le aene fela itima e lighter wa e lebelela gore aene ke tlo hwetša ye nngwe le ge o se tšho hwetša ye nngwe maka baka la gore o tshwere receipt o tshwere le box e go fa confidence ya gore ntshwe
ke botlhatse bo ke bo bolokileng ene motla ke boela ko ga boditaba tše ke tlo fiwa aene yaka jale motla e re tso wa itšea o tša box le yena le yona le rasiti o fitla ka mola o ya back mo batho ba o rekšitšeng yona go na le countera ya ditaba tšeo wa di bea mola wa lebelela ditaba tša ka šitšiwe aene a e bereke le ba bona botlhatse a ba ngangišang le wena ba re ntho ya etswe ka mo dishopo di rekisa le tša tsona ba bona botlhatse lebitso la shopo šele cashier ya gona še tšhelete šitše le di-change tša gago šitše le guarantee ya gona še le le box šele le ntho ya gona še yona dilo tšeo ka moka di ngwadilwe jale se se tshwanetse gore ba o fe ntho e tshwanetseng kare ke e na le guarantee jale re kgwetša le gore le ko Iseraele go na le ka mokgonne ba dira ka gona gore ge motho a latlhegelwa ke phatlo go ne le ntho engwe dira motho a latlhegele ke phatlo na re kgwetša le gore naga ya tšeiwa ande ka mokgwa e tšeiwang ka gona a e no tšea ke motho mongwe wa mo Iseraele lefase ka moka a lone la baiseraele le a tšeiwa le ya ka fase ga bokgoba mara le ya ka fase ga bokgoba modimo o ba gapeletša gore ba dire receipt ya lefelo because o ka se keep receipt o do ikipa o re kredi o ba ditlakala so wa tseba e sena guarantee e sena ba re no guarantee o kro shika ka receipt ya ona then e tla ra o tseba ke o sore ntwe ngwa o tlhoka mokgolo mara the moment ba re keep receipt ona le lentšo le le tsamaya le sign shi ke receipt ina le voice behind it gore voice behind this receipt gore go bua o bua le ntwe re ka se ngangišane le wena then o tsama mona o sore the sign mara sipirike the voice ye boletše le wena ka sign ye ya gago amen jale re kwetse le go ka bibele bibele e bolela nako e lefase le tšeiwa botlhatse ba re tabakile ya tšeiwa lengwalo la ngwadiwa bibele ya tšeiwa ya ba ya bolokiwa ka mo tempeleng gore re ka metla ge Jeremiah a le mo bothupša o tseba ga botse gore re tlotswa ene a sa tshware fela lentšu la modimo la gore ba tlotswa o tshwere le sign ka re sign ya gona ke botlhatse bo le ke tempeleng botlhatse bo le ko tempeleng bo bolela gore naga ye itšereng le ge ba ka motloša ba mmea ko seleting se sengwe sa Babylon a tshwenye ke taba ya rutlogile se a se tsebang gore mo pele ga modimo ka lentšu la modimo go na le botlhatse bo modimo a bobile gore reka naga gobane o sa tlo la boela mo mafelong a lena so ga a tsamaya ka metlha as long as a iša matlho gago ko tempeleng o tseba re kgolofelo ya ka e ko tempeleng amen as long as a lebelela tempele le ga le ka mofase ga kgatelelo le ka mofase ga bokgoba yena o lebelela ko tabernakeleng because sephiri sa gore yena o tloganeng ka ra bothata se dutse ka moara tabernacle lela le nna bana ba mo se bolokilwe moo and a sa no beiwa fela go ne le procedure bale ga re bala mo verse 11 ke gopela le mpalle verse 11 gape because ke na le mo ke yang gona bana ba modimo ge le ka no dulanyana mo la iketlanyana le nna re le ka go kopantšha taba ye kgolokgolo e re leng ka mara yana bana ba modimo a re jo thoma taba e thoma ke modimo right a re ba le verse 11 yone ba la ka tsai ka tšea lengwalo leo la theko le le gatišitšwego ka mokgwa wa molao ka tšea le lengwe lengwalo le le senago kgatišo la e gore e reng bibele ntho ya sa e dire fela o e dirile ka mokgwa wa molao kore this was done according to the law and the customs kore ke ka mokgwa ge motho a kere bibele e re ge go bo gona le mengwaga wa diphalafala kore modimo na ba betse melao e mentši ya go kgona go controla phoso ye ka go diragala jale ge motho a latlhelwa ke thotho go gona le procedure go ka molao wo bo le ko tabernakeleng gore ge o latlhelwa ke naga ge motho a reka naga se ka le jo kwanela rawa no e tshwarenyana ke tla boa no le ya ko pele ga modimo le o dira dilo tšeo mo tabernakeleng ka molao go na le ditlhase ya gore ntho e dirile go ka procedure ya molao then ge le handa over to the tabernacle le ge motho le kgoba fela lebelela ko tabernakeleng a re ke emetseng ngwaga wa gore because jale thušo ya ga e tlotswa ka mara tabernacle motlha lengwalo le la botlhatse le ntšhiwa e ralwa ke nako ya gore a boele gape mo lefelong la gage le na le nna bana ba modimo now mara jale ge bibele e bolela dilo tšeo di dirilwe ka mofase ga molao botlhatse ba gore taba e so e gona monna o ka nnete le ge le mmona mamotlha a ke tsamaela mola a sena sa gage a le lekgoba la Babylon botlhatse ba re monno ke mokhumi bo gona because nako e a reka lefelo go le go ba le dirasiti and dirasiti wa se di dule mo go yena di dutse go lefelo la safe mo pela modimo jale le ga tsamaya mola botlhatse ba gore ke yena eng sephiri sa gage sa gore ke yena eng
le ga bethwa mola ba re kuka mo a kuka goga botlatse ba re motho o ko mokumi bo dutse ko thabanekeleng bo fitlhile bo tswaleletswe mo pele a modimo bo emetse nako ya gona jwale a re ba le mo Hebrews chapter 10 gore ke no kgona go crossa bana ba modimo le bone gore re bolela ka eng mo because re batho ba ba utuletseng tabe e kgolo kudu ye e sa le thomegile go thoma ge lefase le thoma jwale e tswelela botse mo nako ya rena ene e nyaka bana ba modimo ba kgona go lebelela lentswe la modimo. Amen. Now Hebrews chapter 10 verse 1 by Hebrews 10 This one. yes Pele bana ka tsela ena. Ya le molao sa wana ke moriti fela wa tse ditlogotla. Ga se wona sebile sa dilo tseo. Ka ngwaga o mongwe le o mongwe ba fela ba batlamela ka didimo tsona tseo. Amen. Le ba ditlishago ga ba kgone go ikatsuwa moka. amen jwale bona batho ba ne ba dira dilo modimo a ba gapeletša gore a ba file molao ge motho mosadi a belege ngwana wa lesogana for how many days a tle mo thabanekeleng o tlhabelwa eng dilo tsa tshwana le tšeo jwale ge go latlhega thoto re kgwetsa procedure tše e bolela ke Jeremane mara bebele ya nna e re molao e be se sona sebelebele molao ga botsebotse o bolela ka dilo tše di botse tše di tlogotla nke re bale gape re kore bebele e reng Bjale molao sa wona ke moriti fela wa tse ditlogotla. Ga se wona sebile sa dilo tseo. amen a re tshwareng gona mo jwale ntho taba še e diregile ka moara molao mara bebele e re ntho tše diregile ka gara molao a botsebotse e no ba moriti wa ntho engwe etla jwale e ra re go bala taba e ka moara molao o swantse o tswe ka moara molao o bone gore ga botsebotse go na le ntho engwe etla mara e bolela ka botlhatse bo bo leng mo tebanekeleng bo bo bofilweng like buša bana ba modimo ka re molao a se ona taba ke moriti fela wa ntho engwe ye botse ye e tlang ere jwale ge moriti a ke re moriti le nna le ge e le gore ke moriti wa ka mara o ka se go fetsa go bona moriti wa ka o keresete o bolela le ona o dumediša o swane o nkemele ke fitlhe then re tle re kgone go lebelelana ka mo matlhong jwale ntho sekere e dirilwe ka molao kgale mara bebele re ge e fetsa go dira ka gara molao ke moriti wa ntho engwe ye e tlotlang bebele e re the law was a shadow of good things to come jwale gore re ka ra sebelebele sa dilo mo re seng kama kore ge o le ka fasa molao o bona moriti mara ge re e tswa ka fase ga molao re tsena ka fase ga mogau go ne le ntho e swantse re e bone re le bana ba modimo a re ba le lengwalo le lengwe motlho mongwe pele ke ya mo tabeng e re e bolelang o thoma o bona ntho re fetsa go e bolela ka mo ba re e diregile ka fase ga molao go ne le mo e sa diregeng ka fase ga molao e dio direga ga botse ka tshwanelo ko ga bo yona ka re mo molaong ke mo moriting wa yona jale re nyaka ko e feleletseng ko ga bo yona gore e diregile ko kae ka mannete ya yona jale Hebrews chapter 8 from verse 1 to verse 5 le a latela bana ba modimo molao e no ba se tshwantšho gore ga botsebotse modimo ga a nyako o bolela le wena taba a go tsebiša yona pele e tswelela o fa yona ka moara molao go tshwana le ge batho ba ne ba sentše ne ba etla le kwana mo thabanekeleng ke ka molao ntho eo mara ge o e tswa ka moara molao o e tswa ka moara molao o tsena ka moara mogau o hwetse le lekwana eo ke Jesu Kriste a se nku ye o tlang ka yona o e rwele ba re o cheke kwana ga e sene bosodi leng Jesu Kriste ke yena kwana ye e tlileng ya jwale o swantse o lebele go bala buka ya Hebrews o hwetša Paulos a bontšha ga botsebotse sephiri se modimo a se dirileng a bolela ditaba tše dintšintši kudu ka moara molao and ge o ka tla wa gana go bala Old Testament o tse gona o thomile o timela ka baka lago o ka se kgone go tseba re selo sa nnete ke eng o se o bone moriti wa sona that is why efangedi ge e tswelela mo nako ya rena e bolela a re gane batho ka ba bantši ba kgona go tlhalosa dilo botse o kgwetsa taba ona ga e beile e kwagala so mara a re tshwenye ke go kwagala ga taba no before taba ya nnete e tla modimo o tlisa moriti pele jwale le ge e fetsa go kwagala ro e checka mo moriting ge o ka re ke e tla wa bona moriti wa motho ka re ke motho wa bona moriti wa motho wa bona re ya motho yetle ka morago go tswelela mo khoneng o wa bona go tswelela tlou o swantse o tsebe gore go na le problem motho a senka be le moriti wa tlou gore
o swa go bona moriti wa motho se se tswelelang ebe motho ge o ka bona moriti wa se sengwe tau se se tswelelang ebe tau jwale ge o efang di tlo rerwa mo matleng a yona a gone gore ka yo rera o sa kgone go ilebella ko moriting wa yona rona modimo o bontshitse jwang pele go ka rera efang di le re re itsere re lokela ka mara Old Testament a pass o tsore ntweng because pele sibele se tla pele ntwe o tsoreng ye Jesu Christ a re lekula ba bogologolo ba re nna ke re Jesu Christ a re lekula ba a re a ke a tla mo tlo fedisha molao le ba profeta ke tlo ba fulfile gore ke tlo tlisha botlalo ba ntwe ba profeta na ba e bolela that is why ge ba butša re batho ba mpona ba re ke nna mang a gone motho le a re tsebe ka moka ne ba mmona re o tshwana le banna ba gale ba ba re o tshwana le Jeremiah o tshwana le mang because batho ba o ka moka bona bonyanenyana bo bonnyane e be le moritinyana wa sa tle go ba sona so ga tswelela mo go mo lebelela o senye go lebelela mo Bibeleng o mmone Bibele re ke wa mabane le lekgono le metleng sena go fela mara go nyaka motho a gona go lebelela ka mara di tshwantšho a gona go bona ntwela e dirileng mo Old Testament ke ye Jesu Christ ba bolela re jwale ka ge Moshe a ile a henga kota noga ko koteng go leshokeng e be sa yo ba go fega no ganne a no le morwa motho o tlo fegiwa so a renya ke Jesu mongwe o tšhaba wa sefapano so kranta no zula ka mara batho so ba re le a sefapano papa le aua molao o boletse re wa tlang o sontse a namele sefapano vale gore ke yena o Bibele re butseng ka yena re tla mmona ga namela mo sefapano because molao o setse o boletse gore o tlo dira taba eo Amen. ba le ge ba butša Jesu Kriste ba motšha ba rena kwena ma a re cheka mangwalo a lena a bolela ka nna mara go bala mo Bibeleng a gona mo Bibeleng Jesu a re kra before ge Jesu a le mo lefaseng go bo ka bala mangwalo ka moka o bo sene le reng Jesu mara a bolela ka ena go bala mo Luka 24 Bibele re ge a fetse go tswa ka letšatši la boraro ba ya go Emmaus ba le ba babedi ge ba tsamaya mo tseleng ntse ba complaina ba re wa tseba go bolaile motho wa nnete le ntse ba botša ena Bibele re a ba kgalela go se dumela a re sokolowa lena ba dipelo tša go se dumela Bibele a ba thomela ka molao le ba profeta le Mose a ba bontšha ka mogo mangwalo a bolelang ka ena la kutša bana ba modimo so a renya ke efangeding wa go se bolele ke ba profeta le ba Bibele re agišitse mo dimo a motheo wa ba profeta le ba apostola so o sone re go lebela mo ba profeteng o lebela mo ba apostolo o bone ntho o e dirang today o ka se ikhwetse o tse gore tshwere ntho engwe a ena foundation ka re foundation ya rena is right in the Bible jale re bala an event mo Bibele re ntho e diregile ge ba reka naga mara dilo tse di diregileng ka ra molao ke moriti wa dilo tse di tlo go tla jale a re bale mo Hebrews chapter 8 verse 1 go feta ka verse 5 yena ba la ka tsela e taba kgolo mo go tšere di bolelago ke ge re na le moporesita e mogolo e mokaka e a dutse go letsong le letona la sedulo sa borena di apua magodimong e le yena molati wa yona ntlokgethwa ya makgonthe e tlhomilego ke modimo e sa kago ya tlhongwa ke motho ge e le baporesita ba bagolo botlhe ba beiwa gore ba fikiše dibego le didimo le yena wa rena o na le tše a tshwanetšego go di fikiša bjale ge e ka be e le wa mo lefaseng a ka be a sa kgone go ba mo fikiša gobane ba go fikiša dibego ka molao e be e le baporesita ba be ba tlankela ngwako e bego e le seswantšho le moriti wa tle a kua legodimong o ka Moshe mola a laelwa go aga ntlokgethwa bathwe o bone gore e dirwe ka go swantša ka tše o di bontšhitšwe go thabeng amen jale kwa Paulo se o e bolela botse jwang gore gape le rena ga e priest o lena ba na le ena mo lefaseng le rena re na le moprista wa rena ko legodimong wa tsene mo ntlokgethwa e seng ya lefase ya ko legodimong e seng ya go bua ka batho kore ntho Moshe na e dira ntho e tshwana le ge modimo a ba botša motse kore ntho e dira mo lefaseng e swantse e ne le botlhase ba ena ka mo legodimong o re jwale ke ge Moshe a ile a botšiwa a re o age tabanekele mo lefaseng mare o e yage o tshwantšhe ye o e boneng ka mo legodimong gore a re pele go e ba le tabanekele ya mo lefaseng go be go na le yako legodimong amen jwale dilo ka moka tse ne ba di dira mo tabanekele ya mo lefaseng di be di tshwantšha dilo tše tshwantše dire ko tabanekele yako legodimong baprista ka moka ne ba etla mo pele ga setulo sa mogau ba tlo fafatša madi
bebele re gone le ntwe ne ba sontse ba tla ka yona jwale ka ge le wa rena gone le ntwe le o ba sontse a itlishe jwale ge le re tabanekele ya molao e be e tshwantšha tabanekele ya go le godimong jwale re kgwetša tabashi bo tlhatse bo bongwe shibo ba bo le bo tlo dula nako e telele bo sene wa ka kgona go ntšha ka mola mara bo fitile ka mara tabanekele ene bo bofile bo tlemile bo gatišitšwe bo dutse ka mara tabanekele jwale e ra re ge re tloga mo tabanekele ya lefase ye ya Jeremiah re sonye re kgwetše tabanekele ya legodimo mo go na le botlhatse bo bofilweng ka baka la dilo tša lefase ke moriti wa dilo tša go legodimo o fetša go e bala e bolela taba eo a e jwale bana ba modimo alright jwale a re bale re no shifta ganyane re ye mo tabeng ye ke nye gore re lebelela a re tlo e bolediša kudu mare ke nye gone o lefa view ya gore go na le eng pleke mo re leng gore Revelation chapter 4 verse 1 yone bala ka tsela e ka busha ka tlelwa ke pono ka bona mojako o bulwa legodimong wa bolela lentsulela la pele le ke le kwile go le gala bo ka phalafala le re o tlogela fano o bontšhetše ditlo go direga metlheng e tla amen o bontšhiwa dilo tše di tlo direga mo metlheng e tlago mola e le gore molao le ona ke moriti wa dilo tše di tlo go la buša bana ba modimo so re bone botlhatse lefaseng mara jale bebele re rena re beilwe a e re beilwe ka mo kerekeng ya go diwai aowa bebele re beilwe ka mo ditulong tša ka mo magodimong ka mo Kriste Jesu so se re se dira mo diwai e swantse e be reflection ya go legodimong e se jwale e nyaka dilo tlogela e ra re busy ka dilo tša rena ka mo ge o ka re o dira selo mo o gwetse sa reflect ko legodimong ka re bebele re tše le ditlema mo lefaseng ditlema ko legodimo le lefase di swantse di bolele ntho mara botlhatse ba dilo tša ka legodimo o tla botseba jwang o tla botseba ka gore modimo o dirile dilo tša ka legodimong di swantšhiwe ka mara molao jale o ema mo wa lebelela molao wa bona re a one motho a ka go rapela a sa tle ka tsela ya moprista moprista o mogolo ke ena go tsenela ka kwa a go bolelela le modimo ke Old Testament akere bebele re Jesu Kriste o tlile a ba moprista wa rena o mogolo a gone tsela e nngwe ya go ya ko legodimong ntle le ka Jesu Kriste o kwa ba re go na le tsela tše dintšha wa ko modimo ke polelo tša batho ye modimo a re rutileng yona gore go na le tsela e one and ke ka go tšhologa ga madi la e fiša bana ba modimo jwale alright jwale Johane ke moapostola wa Jesu Kriste kola wa go ratla ke Jesu a ba samela mo go Jesu jwale bebele re a tseba taba ya morago ga ge kereke ya modimo e thomile go tlhaselwa ka re go bala Jesu Kriste la bolela rawa ge ba diriletse mo setlhare se le gore se sa thapile mo modiradi bua kgala re ke a sokola wa tseba kala ya goma e tlo yo ba mathata ge ba diriletse mo go nna gona mo go lena go tlo ba wese jwale ge ba fetša go tlhomara Jesu Kriste tlhomaro ya mo kerekeng a ba botša re ba tlo le tlhomara from city to city ba le tlaiša and ge ba le bolaetla ba itša re ba dira nnete ka re a ba tsebe gore nnete ke ntho ewa jwale re kgwetse le nako tše ba thoma go tlhomara kereke ya modimo o Johane o kile ba mo tshwara ka mokgone ba dira bobe ka gona go e thoma mola go chapter 1 mola ba ile ba mo tšea go e bala mo history Yohane ba mo tšea ba re no monna o ko bale ba phološo yela ya go bolela ka Jesu ka re ne ba bethelwa go bolela lebitso la Jesu go tshwana le ba ba go nyaka go kolobetša ka leina la Jesu gore ba tla go kgalema ba nyaka ntate le morwa le moya go ka re Jesu mola bibele re ntho ngwe le ngwe e dira mo lefaseng e o e dirang ka molomo le ka letsogo e dirwe mo lebitso la Jesu Kriste ke ba Kolose chapter 2 from verse 16 fika go mo verse 18 jwale ge batho ba tlaisitswa lebitso le la Jesu le Johane a wela ka moo jwale ga a wela ka moo rata ba tšeo ba mo tšea ba re monna a re bone gore na o reng ka efangedi ya lena bibele ba mo tlaiša a pala ba bone gore right wa tshwene ba mo tšea ba mo yapea ka moara ba tšea dromo so tanka so ya oli a ke tsoro oli tša kgale be le tšediwa mara ba mo tlatše ka moara oil ba e bea mo mollong ba re bolela mona ga nna Jesu ore o tla butswa a gana oli a ba ya bele a dutse ka moara yona oli a pa e bele mamotla mollo ona se be le montši kudu jwale ge ba bona gore monno o palela oli ba montšha ka mo ba kry a sa feleletse ka re bibele re metlholo e tlo latela ba ba dumetse nase ba bona gore no o ke molloyo bibele re ba montšhetša ka montle ba montšha matlhwa ba la thakwa
moloi ko ena ba motšea bebele ba moša go setlhakatlhake sa patimo patimo se e be tshwana le Robben Island ya rena gore e be sa maintainiwe sa diriweng ba di go latlhela ke uwe ba re o tla yo ge le gore moke modimo a re bone gore ka go protect ka ra dinoga le diphepeng o sena matlhona bebele re ba mo latlhela mo ge ba mo latlhile mo moya wa modimo wa tla wa mongwadiša le tse re di bolelang jale tse re di bolelang a se tse di boneng ke monna ka matho a nama o ba sena ona o ba lebelela dilo ka mo semoyeng jale ga a lebelela o le batsi la bulega ko le godimong a bona ka ra re bone ka matlho fela a bona ge a bona bebele a bona monyako go na le wa dutse mo setulong ke ka mo le godimong jwale o tlo re ke ko tabanekele ya ko le godimo ye moša a ile a butse ba re ntho o ya ga mo lefaseng ye ya go ba le ka ntle le sekgethwa le setulo sa mogaolotse ka moka a se ntho e na le ntho e tshwana le yone modimo ke re ile a monametla ko thabeng for 40 days and a mmontšha tabanekele a fetša motša ntho e bone ka mo le godimo tsamo ya ga ya go tshwana le yone go lefaseng jwale mediro ka moka e ne ba e dira mo tabanekele e be e bontšha modiro o sontse o diriwe ka mo le godimong mara o nyaka moprista jwale re ya mo Revelation chapter 5 Amen. verse 1 re fitla ka verse 3 bana ba modimo yona e bala ka tsela e ka bona seatleng se setona sa eo a dutše mo sedulong sa bogoši go le lengwalo le le ngwadilwego ka teng le ka ntle le le tlemilwego ka maputlo a šupago ka bona morongwa wa maatla a go elela ka lentšu le legolo a re ke mang a loketšwego ke go bula lengwalo le go kgaola maputlo a lona mme le godimong le mo lefaseng le tlase ga lefase go be go se ya ka kgonago go bula lengwalo leo le go le bona amen la e kwa bana ba modimo jwale re bone ye nngwe jwale le kwiše go diragala dilo tša tlhago ke meriti ya dilo tše di leng ko le godimong jwale ge re boela mo tlhago re kgwetše le gore a se mangwalo ka moka a ne a bofiwa aowa lengwalo la go bofiwa ke le ne le bolela ka botlhatse ba naga ke lona le le re ge bo reka naga mo go mongwe o tšea naga o dirang then lengwalo leo le a bofiwa go ba le phati engwe e bofilweng goba ye e ngwadilwego e gatišitšweng le e sa gatišiwang ka moka tsona di a tšeiwa di išiwa ko tabanekeleng pele ga ditlhatse jwale re kgwetša ko le godimo go na le lengwalo le le bofilweng jwale e a bontšha gore lengwalo le go na le motho a latlhegetsweng ke thotho samuele ka gore dilo tša go bofiwa a dio ba tša go bofiwa ke ge thotho e latlhega goba ge thotho e transferiwa jwale ge lengwalo le le dutse ka mo tabanekeleng o tshwana le ge lengwalo la Jeremia le be le dutse ko tabanekeleng e be le emetše nako ye telele bebele le swantse le dilo ka mo nako ye telele and then mara go dula ga lona ka mo it's a sign of hope goba ba tseba gore le gona ge ba fela ba nagana ka tabanekele ba re yang one day ko tabanekeleng kwale go tla emelela moprista and then a ntšhe lengwalo leo and lengwalo leo ge le badiwa a kere a leo badiwa fela e setšhe ba nako no modimo re le bolokiwa ka moo nako e telele ka re motlha wa go tšeiwa ga lona e bolela jwale mathata ka moka a fedile modimo a khwitšwa le tlhonofatša jwale go bala bibele re kra lengwalo le ne le bofilwe mo tabanekeleng la Jeremia le be le ba fa hope. That is why hope ya batho today e ka se dule mo fase e swantse dule ko buke ye bo filwe mara wa le ba tsaba re ba latlhegetswe na motho wa modimo ga e tla le fase ntle before bile o morerele wa kwa ntwe ngwa right o le atama ka marabo rapedi a se tšhae kwa marapedi a elo ba ba phadishana o no kwa ka mogare ka re ntwe ya ga se ntwe ya kereke ke ya modimo le yena o a kwa ka mara ka ona le ntwe ngwe ne nyaka something a go no tlhalosa selo sa ona mara wa tseba re se swantse se tswe ka mara modimo jwale that thing ke yona mo driver ka metla jwale o tsama mo gotle mo a nyakana le something se se ka khotsofatsa lenyora le la gae a kwe ntwe ka bolela le yena jwale ge lengwalo le la be le dula le tlemilwe ko tabanekeleng le emetsi ka modimo ba tswa modimo ba sa dumele hore dilo di tšeiwe go le batho ba etaole ka tabanekele. That is why wo so di tšelo tša o di be ko tabanekeleng because that was the safest place. Amen.
o tseba re di go tabanekeleng modimo a dumele hore banna ba batlileng mo ba tlhasela di tabanekele because protection e beditse mo ba go nyaka le tsa di bolokega o dubea go tabanekeleng David a re matho a ka tla lebella ge ke lebella go tabanekele ya modimo because o tseba realize one place ye modimo a sa dumeleng go ralokelo mo yona jwale a re bana mo lengwaleng la Luka mara la gore bolela ka eng bolela ka botlhatse bo bo bolukilweng lebaka la re bo bofiwe ke ka baka la re bo bolukilwe bo lebela eng for a long time mara ka morago ga this long time many days lengwalo leo le swantse le tla le bolele mara re tla fika mo wena re no itsa ka dikgato bana ba modimo go ba le mo lengwalo la Luka chapter 12 a re ba le verse 2 le ba le verse 3 then re tle re gone go tlhakantšha polelo ya rena ka botse le a latela bana ba modimo re bolela ka eng go le ntho nngwe e diregile go lebella mo bibeleng molao wa bontšha gore go bile le transfer ya thutu ya mo go Jeremiah and then thutu ya Jeremiah gore modimo a e secure gore e ka se ke ya timela ka ra tlhakatlhakano ya Babylon ya bofiwa gore motla taba tsa Babylon di fela a gone go boela morago go tabanekeleng a tšee lengwalo le le bolelang ka yena amen gore e be le ka mogwa wa modimo wa go boloka dilo gore ka ra tlhakatlhakano ya tsenya gore ge batho ba fetsa go sela lentšu dilo di a latlhega jwale ge di latlhega modimo gore a o le ge di latlhegile di tlo bušetša wa di bofa a di bea mo tabanekeleng gore go fela o lebelela mo tabanekeleng o tseba a gone ka mokgwa nka ba ka boela morago mo tshwanelong taba ya ka e mo tabanekeleng jwale matlho a motho a dula a lebeletse mo tabanekeleng rena re a tseba re a re lebelele classroom or kereken re lebelela right in heaven because ke mo redemption e tswang gona a ke monno o botsa Jeremiah o re ko wena o na le the rights of the redemption ko wena o na le the rights to buy jwale motho jwale Isaiah ga Jeremiah ga ngwala o ngwala ntho e le motho a nang le di rights mara a re ba le ngwalo la Luka chapter 12 verse 2 le verse 3 re no bolela nyana re fane idea bana ba modimo yona e bala ka tsela e bane ga go se se utule go se se ka se go sa utulwa ga go thupa e ka se ke go ya tsibya ke gona tšeli bolela go le swiswing ke tlo kwala setšeng tšeli le sebela go tsebeng le le papušing ke tlo boelelwa godimo ga ngwako amen a gone selo se se utuleng se se ka se ke ba sa tsibiwa ene a gone ntho e leng covered ye ka se ka ba ya apolwa ke le ntho la modimo so the moment modimo a re ba tswalele ba tseba ga botsebotse gore a gone ntho e ka tswalela ye ka se ke ya bodiwa so there must come a day mo le ntho e bofilweng e swantse e bulwe ka re ke le ntho la modimo o bulwe gore modimo ga ya bofa o e bofela gore o be le hope ya gore is going to be opened ka gore e ka se dule e tswaletswe jale o e bofela gona gore a fe wena kgolofelo ya gore o e lebelele o fela o bona gore no o ka re go tlo loka wa ema mara o ema ka baka la gore o tseba re le molao wa lentšu la modimo gore ga gone ntho e tswaletsweng ye e ka sekebe ya ba ya utullwa jale gore modimo a go bontšhe gore o tlo boela ko o tshwanetseng o tšea taba ye a e bofa gore o dule mola ka mantšu a go emela the day of the revelation kare when it's hit e ka se dule le jwala bibele e tswela pele e re le dilo tše di bolelwa tšeo di sebelwa mo tsebe tšeo di sebelwa mo kore tšeo di sebelwa mo leswiswaneng dilo tšeo di kwagalang mo leswiswaneng di ka se dule le ka mokgwa oo modimo a dumelele gore dilo di dule di le moo go le le nako mo le gore o swantse a direng a ditiše mo seetšeng jale le molao a go kgonagale gore o bolela dilo e le moriti dilo di dule ka ra moriti forever go sonye o na mo sonye di tšwe di kwagale gore di reng dilo tše di tšwe di tlišiwe mo seetšeng a se bona a se ntho e nngwe e different ntho e o e sebetse mo tsebeng bibele re seo se sebetse mo tsebeng se tlotla se bolelwa mo godimo ga tlhaka ya ntlo then e tswela pele e re selo se o se boletse se se boletsweng se sa kwagale se le mo monyameng se tlotla se bolelwa mo seeteng ge e le go ne dilo tše dilo ke ile tša rutwa e le diphiri di dutse ka maramolao di iphitlhile e le moriti le gona letšatši la ntho yeo dilo tše tshwanye di bolelwe ka maatla bo tsona a se ntho engwe different ke yona the same thing ye e be e bolelwa mo moriting jale e bolelwa mo seetšeng jale go sa kgone go tlhatha ka re wa bona ka fang e ditšeki tše pedi a kry-a o tse gore moriti le seetša keng mo moriting dilo a di bona le botse mara di go fa idea ya gore o tla eng
mara seetša se ntšha ntwe ngwe le ngwe line by line ntho ye raye jwale go na le metlha e le gore seetša se swantse se tswelele agree wa bona dilo tse ne di fitlhile ka mara ba profeta le molao le eng di fitlhile ka moo e be di sa kwagale gore di bolela ka Jesu Kriste mara go bala mo John chapter 1 bibele e re go ile gwa tswelela motho e re matho mongwe a le gona na ile lentšu lentšu a le go modimo lentšu e le modimo ga go ne selo se se leng gona se sa ka go sa dirwa ka yena dilo ka moka di dirilwe ke yena e re mo go yena go be go le bophelo ba lentšu ka re ke lentšu a kene e be le sona seetša sa batho se bonagela mang le mang a tla lefaseng go ile gwa roma motho a etswa modimo lebitso la ke Johane e be se yena seetša e be le yena tlhatse ya seetša ke motswa modimong ke seetša sa mohuta mang wa Jesu le seetša tsa mamolo o ke seetša ka mokgwa o dilo tse di bolelwa mo lesuswing di bolelwa mo seetšeng kore Jesu Kriste ke na ile a tšea dilo tse ne di bolelwa ka maramolao dikwana leng a di tliša mo seetšeng e re a ba thomela ka mola a ba bontšha seetša sa tsona dilo tše exactly di so jwale batho ba ne ba tsamaya mo lesuswing ne ba re no bona ba dumela Moshe a ba dumele Jesu Kriste ba botša ya kgonagala le ka se dumela Abrahama la gana nna ge nke be le bile la dumela Abrahama nke be le ntumela ka bakala Abrahama o ile a bona letšatši la ka nthabela Abrahama o ile a bona ntho e etla mara e sa le ko moriting o e bala mo Baroma chapter 4 e re one e re Abrahama o ile a bona dilo tše di sa etla a di tsena a kry wa bona go tshwana le mo Paulos ba ne ba bolela ba rena ba re šetšeng re phela re ka se ke ra bona lehu Paulos o ba bona rona le nako mo le rona batho ba le go tloba ba šetse mo lefaseng ba phela a re ke le tlhoka tsebo ka batho ba ba ithobaletseng ba ba robetseng re ka se ba tlogele rena re phela ra kitimela go le godimo gore ba sonke ba tsoge pele then rena ba re šetseng re phela ra kopana le bona ra kopana mmogo ra kopana le morena go sebakeng sa godimo mara Paulos o ba bolela nthoela a e bona re etla mara mo motho re bolela ka Paulos a le kae Paulos a se a šale a phela o robetse le ba ba robetseng mara Paulo le ga e kwa ge ke go bone ntweng and a e bolela re no ntwe tlo direga mara ile ba re be se a bielo ene jwale rena re šetšeng ka chance e botse gore le rena letšatši le la gore batho ba bangwe ba tlotla ba sa tlhokofale ba bangwe ba tlo tsogantse re emeso ka maoto ra ba bona ra ba dumeditša my brother ba ka e ko le tswang a re ngwana modimo be re ketlile kudu ko le modimo sa le ke tlhokofala ka 83 gore ke kuša re be le šitše mo efangedi re ne be re opela kwa gape ke dilo tše ngwe go ka di bolela di thuša batho motho wa thathamela mara bona a re mo rena re bolela lentšu la modimo alright ke re dilo tše di diregileng ko moriting di bolelwa ko seetšeng dilo tše ne di le ka mara moriti a ke kwa ye nngwe ya tsona ke yone e re e bolelang re ntšha ka mara moriti re bea ko seetšeng lengwalo le lengwadilweng la bo fiwa a yo ba lengwalo fela ke lengwalo le le tlhatsela gore thoto ye ke ya mang right a re boela gape mo ga Isaiah 32 re le ka go dira something re tle le yona botse bana ba modimo gore le so e ra ka mantšo a mangwe lengwalo le go ka lebelela history ya ka mogo e diregileng ka ona mo Jeremane modimo o le mola a tšantšhitše kotlo before kotlo ela e wela mo godimo a bona modimo a ngwala dilo ka moka a dumela Jeremiah a ngwale dilo tše di leng gona gore a ngwale gore tšhimo ya gage o e rekile e ko kae gore a e describe botse ka re ga a fetša gore before diatla tša ditšhila tša kgoši ya Babylon di ka tshwara that inheritance God had to make sure that o capture that truth before the dirty hands of the king of Babylon get hold of it go kwa mo prophet a bolela before the devil could lay his dirty hands on that inheritance mara tla fitla mo go yona Jeremiah 32 a re bala from verse 36 re theogele yona re mo 41 bana ba modimo ge re bolela taba ye ya Jeremiah le kuša re bolela ntho ile gore ke seswantšho sa taba ye nngwe a ke re ntho e diraga ka maramolao jale re bala le ka ramolao mara go ne le mo e seng ka ramolao go ne le mo e diregang thui gabotse mo seetšeng and ke mo nako ya rena re bona very clear alright a re bale from verse 36 re fitlha ka verse 41 gomme yone bala ka tsela e gomme bjalo le ge go eme ka mokgwa wo le šetše le bolela motho wo la re o gapetše diateng tša kgoši ya Babele ka marumo le ka tlala le ka dinku morena modimo wa Iseraele a buša a re
Kina e kitoba puta kabali chana renga mukache kibalele ke chiwo chona kipelu feji kipelu feji kiralifile tuoletwi kipwe kipifelo kitoba busheta munu moba togo aga baiteka itoba sichaba saka minna kitoba mujimu wabo Yes. kitoba lia pilu eti litsila eti ya uweifana kamika sila eto baisha makatsi bona le bana ba bona batlo ba bona bitleng e tlawo mikiko dira parano ye sa fele go le bona ke se tweke khawana nabo ke fela ke ba seja dipilong tsa bona ke tlobia boi ya o boifanna ba se sa tlo tlhalogela ke tlo ba thabela ke ba ekelela ke tlo ba tlhoma nageng eno ka go ba kotegela ka pelo ya ka moka ke rata fao ruri. Amen. Le go bona ba modimo. So message issue batho ba apa se tshaba ya bogoba bo sa etla mara modimo o na le message wo mongwe wo le o bolela ka motlhabo kgoba bo fedile mara itlo ba ka morago na go etelele ene ka re itlo ba ka morago na go etelele o ngwala o fa Jeremiah sign ya ja sign ye we ngwale li dire this agreement. Amen. Because agreement ye itlo ba yana se key sa lo bontsha dilo tse kile ka di bolela a shiki di a thoma jwa. Yes. Era go tswa ga buka ye go ba go tswa ga lengwalo le ka mo gare ga sebiana sela ge lengwalo le le boela gape mo matsong a Jeremiah ke botlhatse ba rwale go thomile tabela modimo a boleding a re naga ye bane ba re e ka se yagiwe nna ke tlo ba dira ka botho ke tlo ba bušitša gape ba aga mo ba safe bona le bana ba bona modimo a kutla tlhonofatša and ke gopela go ibala mo ka nthwenye ka polelo ye ya sekgwaye ke kgona go boleditša mantsunyana mangwe ka nnyane mo. And now therefore that says kona mo verse 36 ya chapter 32 ne? And now therefore thus says the Lord the God of Israel concerning the city whereof ye say it shall be delivered into the hand of the king of Babylon by sword and by famine and by pestilence. By sword, by famine, by pestilence. Mara, we will come to that. Let's just hold it there. Behold, I gather them out of all the countries whither I have driven them in mine anger, in my fury, and in great wrath, and I will bring them again into this place. Mudimu osheta efa message otamaili that sign. Mara ukas no dula mola bar ndaki atseba mudimu tlo rushita. Ona le sign ya bontsha mudimu o thomile mmereko wa bushita. And sign ya ona ke ge monna wo Jeremiah lengwalo le dutšeng ka mo tempele le tloga gape ka mo tempele le tswa ka mola le boela mo go yena ke sign mo morapedi gore a bone gore ge lengwalo le tswa ka mola le tla mo lengwalo le le tlemilwe ka lekhutso mola le gatišitšwe ge le tloga mola le tla mo diatleng tša monnao e ra gore modimo o thomile gape ka mmereko wa buša dilo ka moka tše di latlhegile mo Jeremiah le tše di latlhegile mo setšhabeng so lengwalo lela it was the key of the evidence. Restoration has started. Amen. Because I want to touch about sale. Mudimu ufa botlhatse mudimu a nke a no dira dilo a sa fe botlhatse o fa botlhatse a tlhatsele lentšu la ha. Now bibele alright a re tshele jwale ere mudimu o ba promise a restoration but there's a sign of that restoration. There's a message, the voice of the restoration and the message. Yes. Grant the voice and the sign. Sign ya ona gore physical ona le lengwalo le ditšo ka motho ba nakelele. Amen. Mara ke bolela gore ge re bolela so le kwisho re bolela ka dilo tša go le godimo. Amen. Jeremiah chapter 33 a re tshelele mo chapter ya ka mo fase. A re thoma mo verse 1 re theoga le yona Eric Tushenya mo ganyane mo khala ke ba le mo ka sepedi ne. Amen. Ke thoma mo verse 1 mo Jeremiah 33 dilo tše bana ba modimo ke teaching ne e nyaka o iketle o se ka fela pelo o follow because bible ya bolela a re tlo dula mo re no bolela ka John a mitse ke tlhapi then a re tse o na go tlhagileng ka ena wa tsela gone batho ba marata di tori tša ka mo bible a re ka se kopana le ditori bana ba modimo no ka se kopana so re bolele ntwe ile re ya e gore e reng yes
ka re ge ile re motho o tlo mpalla story sa ka Babele nka dula gae ka sebana nka se mola gore ba mpotse re Jesu multiply le maroto then o ba multiply lang go sone go be le message behind these things. Bebele all these things happened for our example. Jwale re lebella example isi ya lengwalo le le be le ngwadile ka nako ya Jeremiah mara lengwalo le re le khwetsa gape mo buka ya Revelation. That's right. Ene lengwalo le o le bulegile mo nako ya reng. Wena o sone go jo le ra go re lengwalo le re le bulega. E le lona ke lona before bala tsa ka mo ga lona le bolela eng le wena le ra go re ka le sonje di lulwe mo nako e telele go ra lengwalo le le go le godimo ke gale le le mola ka re Bebele re lengwalo le la Jeremiah le be iwa nako e telele ya go ra lengwalo le la o le bona le ditumo le tsone le la la wa ditumo setulong ke gale le le mola bale ke la mang le ngodilweng le nyaka eng ke tabe se re ibe concern ya rena jwale ra mo Jeremiah 33 re bala ka meriti gore ge re bolela ka sebele sa yona e kgona go kwagala mmele ntšula morena la buisha la tlela Jeremiah a sa tswaleletswe mo lapeng la kgolego la re wa bona o sa tswaletswe mo kgolegong kore Tsedekia o sa le kgoši Babilone a se tšee ba wela lengwalo le le ngwadiwa before go tlhakatlhakana ka baka la re go ka lengwala go tlhakatlhakane o kry monna tumutse le melelwane o tlo ngwala lotse sebeng tsone o tata o ngwala re stane se se felela kae wa kwetse le gore monna o tumutse o tlo bolela ntho e sebeng ya nnete gore ntho e tle be ya nnete o sone gore before go senyega o ngwale dilo ka mogodileng ka one ka gore batho ba a se ba ipei ba beile ke modimo Joshua ba bangathela dinaga wa ka lentso la modimo jwale gore o ngwale the original landscape ya gore mang o dula kae mang o dula kae o sone o ngwale before ba tlhasela gore le ba ka tlhaselwa a kere wa bona magwa ba dirileng ge ba fetsa go tlhakatlhakantša poleke ya borena ba dula mola ba tšeo ba mmea so o kry party tše dikgolo tša gale tša location di sa go bontšha re go ile wa senyega go na le di-zone tše ba re ke tša Batsonga fela go na le tša Mazulu fela go na le tša Bapedi fela go tsena ka mo o se motlhokwa wa bona o ya bethwa o ya kitimišwa a kry wa bona then party e ntshwa location o dula ka mo Mozulu ka mo Pedi dula ka mola le China le dula ka mola a kry wa bona jwale jwale banna ba ile ba tlhakatlhakantšha poleke ka baka la e banya gore le se ka la kwana ka re ge o ka dula mola le Motsonga wa ba wa ithuta Setsonga wa ba tla ithuta le Sezulu tšatši lengwe tla ba la tshwara meeting le kwana so la ba la hwetša re problem moka mara ge ba le kgaogantšha ba ra gore o se ka nyako kwana le ole ga e tla mo re yei wena famba o mmotse boele kwa tšwa ka re a tsebe ke o di bolelang mo jwale ke ntho e le gore modimo o mekile sure before Nebukadnezar a fitlha mola ba kgaogantšha a ba lwešha ba be original a die senepe kore Jeremiah ngwale ditaba tša ge dilo di sa dute ka tshwanelo go be le ditlhatse ntho e bolokilwe ka motsebone ke le gore motlha dilo di tlo boela mo sekeng ba se ka tsamaya ka mabarebare ba tsamaya ka the original setup ya modimo alright a re boele mo Jeremiah mo 33 ke tlo thoma mo verse 2 morena yena modiri wa tsona o di bopetse go di phetha yena morena mongwe wa ina o re yalo morena o re mpitše ke go arabe ke go botse taba tše dikgolo tša dithopa ke re wa go o lela dithopa tše o se tšego wa di tseba gobane morena modimo wa Iseraele o bolela ngwako ya motse wo le ngwako ya dikgoši tša Juda ye e rutlwago ya aga merako ya ba ya tlhabano o re ba batlile go lwa le Bakalatia ba itladitše ka ditoto tša batho ba ke ba bolayago ke befetšwe ke galefile ba ke gerulago motse wo ka baka la bona ka moka ke nna ke tlo tlemelela ka alafa ka fodiša o bolela already before kotloiwa o bolela ke tlo tlemelela ke tlo fodiša go bala mo sekgoe o re I will restore the health and cure these people kore wa tseba re ntho e tla mo e tlo lwatša naga ka re go ne le ka mokgwa modimo nanya gore ba khipe naga ka gona go na le ngwago ne ba lema le ngwago ba sa leme and go ne le tse ba sa tshwana o di bolale ke di sa jeweng so ba le ba tlo no ja everything ba jele magotlo a tsa ba di ka moka ba tšhentše dipene ba di bea kwa gore ba mo be di kereke ya modimo ba pšhatle ba ga dilo tša badimo so go ka re di a mmepe ka nako tse go di dutile ka tsese o tlo di a mmepe mo aso wa modimo o tlo kry-a go ganelela monna agile
temple ya badimo gore temple e dula mo ka re tsone map o berekilwe mara o ka kra map wa setlo go tlo go jara pleke ka mo ka bo sene mo sathana filwe sebaka mara go bona batho ba bangwe ntse ba dumela ba ra ye etsweni aba tsebe map wa gale eng e etsweni ka mara pholojo wena o tsone ntwe ngwe e berekilwe ne o tsone map o lo ne o ka nne go shita ditumo di map so ka kra the original ntwe ngwe ka tsene ka mara pholojo and re rera ka mara pholojo ne ya go ra mothatla ka tlhakane kudu ra ba le bibele botse yefeng bibele ya rena ya per taba jana re dintšha ka mara bibele a ke re wa bona nyo le ra bala a re yo twa mara ra thalata re ntšha ka mangwalo ka re mo mangwalo ke ra se ya rena ke ya modimo le mangwalo a e bolela Jesu o re nyakisha mangwalo le bone ge a tlhatsela eng a tlhatsela nna alright re ke tswele pele le yona verse 6 ke nna e ke tlo tlemelela ka alafa ka fodisha ka ba utulela khumo la molao le terejo. I will reveal unto them the abundance of truth and mercy. There's a great day of revelation coming. Revelation of the truth. Revelation of peace. Mara ubolela batho ba se ba wela ke botlho. O re le sa dilo lwala mara ditlo le fodisha. Mara dilo tshitsa ditlo le fodisha le tshitse di botsitse ka mokaja. A dino tsa maditse, di tsa male sign. Sign ke ge le ngwalo le ditiko tabanekeleng. Ene ge le ngwalo le thoma twa mo tabanekeleng. O se le tshike di boletse mo ka mokaja na di a thoma. Thoma le fodisha, thoma le busha kwa bolena. Agree bon. Well, era le ngwalo le lenga mo le godimo motlhale itswa ka mo le godimo ka mola. Ke sign ya lo tshinu di a thoma. And I don't know what bolela tsa bogoba ka mara peace ka mara revelation of truth and peace o krena bolela lo tshedimo tsa o sebetsa peace a sa bolele revelation of the truth. John 17:17 thy word is the truth. Revelation of the truth is the revelation of the word. Amen. Le buisha bana ba modimo a re nya go tsama ka digopolo tsa bo pastor so and so bishop so and so archbishop so and so prophet batho ba ke batho ba tsana le rena ene ba ile ba dula fase ba nagana a re nya ke motho a naganne re nya ka motho a tseba dilo go dithomileng gore yes amen ka modimo ka re ntwe a e diriwa a re nya ke monno mongwe o tla maloba setse ntwe a ona e diriwa a re ke a idumelela a idumelela mona modimo sha ga nna a ke re bona Renyaga the original is in the original one or re bona botse. Right. Erigenya na leona ganyane. Verse 7 Matupla a Juda le matupla a Israele ke tlo abusha ka agisha wa motlamoneng. O re batho ba thupilweng ke tlo ba bushetsa back. Ke message o tsamaile le ngwalo le lengwa. Yes. Right? Ke tlo ba tlhatswa bobotlhe bo ba nthumutse ka bona ke tlo ba lebalela mabobi a bona otlhe a ba ntshinyeditšego ka ona ba ntlhala ka ona ke mo Jerusalema e tlo go ba ina le thabishago la tlotlwa le go retwa ditšhabeng ka moka tša lefase ge di botswa tše di botse tšotlhe tše ba di direlwago ke nna di tlo tlaba di tlo tšhoga di tlo tlajwa di tlo tšhoga ge di bona tše botse ka moka le tetlego tše ke tlo go di direla motse wono o bolela ka motse o le gore o gaufi le o senyega mara o bolela ka the restoration of that place. Mebesetse ka moka ke mebesetse e elang batho ile ba sentse ba idule ba ikhipa mo dipelo mara go nyakega sign ya gore e confirm gore ntwe ke yona e modimo a e boletseng. Hallelujah. Alright ere ke tswele pele le yona ga nnyane ke tlo fitla mo le gore le tla gona go itshwara botse morana o re felo fa le rego go senyetse ka go tlhoka batho le dikgomo le metseng ya Juda le mo megobeng ya Jerusalema e senyegilego ka go tlhoka batho le baagi le dikgomo go sa tlo kwala lentšu la tlhalalo lentšu la monyadi lentšu la monyalwa lentšu la ba ba rego leboga morena gobane ke yo bolo mme botho bja gagwe ke jwa nne le nneng ba re jalo ba tliša dileboga mo ntlong ya morena gobane ba ba thupile go nageng ye ke tlo ba busha wa tlo etša metlhaela ya bogologolo o re yalo morena. So go na le a message o mo very very strong o le motho a leng ka mo bogobeng o dula a o tseba a tseba re go sa tlokogala the voice of the bride, the voice of the groom, the voice of the many waters o tsamaya tse dilo tseo ka moka tsona mara a di yo dira ka nako ya nanyaka. There's a sign ye bolela those things must come mo modimo se ja foditše dilo ka moka mo ba re matšetša metlhola a fedila ke re ke bolwetse ntsewe go tloka tumelo then modimo a tla foditše malwetse ao.
lo tse modimo a di bolelang tse batho ba di phetotseng ke bolwetse ke meboya modimo so ntse a fotse meboya and then go kwagale the voice of the groom go kwagale the voice of the bride Amen. again ora monyadi le monyalo ba bolela ka one voice e se bona fela le the voice of the many people ba ba re ba a go tumisho morena mara dilo tse tsa ge batho ba ba goelela ba re a go tumisho morena glory to the highest o re rekollotse wena o qualify go tša ke batho ba bone ge a tšea buka a selo tša ke ge ba bona Jeremiah a ya mola ba bona gore jo taba ela gape ke sign ya gore ba le morena o busitse dilo ka moka le malwetse a tlogile unbelief e tlogile maithatelo le maitirelo a fedile modimo a tlhalefanafatša jale ka mantso a mangwe go tšea buka ela buka ela ka bo yona e dutse ka mola e be le sign jale ke ge o ka lebelela mo metlheng ya bana ba Israele bibele re Josefa motla sa phela ke la ba profetela ba botsa re modimo wa lena o tlo le tsia a le bušetša lefatsheng lela la botata o Yesu sign ya gona se e ke gopela motla le tsamaya le tsie marapo a jale marapo a la ba le ka mo e be le sign ya re tlo tsamaya ka re monna mo profeta monna na bona dipono di ba correct a interpreta ditoro correct o bolela pono a she o re motla re tswa mo re tsie marapo gore motla monna a tlhokofetse marapo a le ka mo re tlo tsamaya jale ge ba tshwenywa mola e ba fela ba butša ba re marapo a Josefa a kae kare ga a sa le mola ba tsa a gona ka mokgomo one day we are going to take those bones e seng go no wisha e seng go no bereka ka di wish o ka re modimo ka bola a farora tsama wish ka se go thuse there's a true sign ya modimo ya this is how you're going to go out agree about so bana ba modimo a shiba so buka ela ka mola e be a sign of hope bona it was e be le botlatse ba your redemption is sure because a gone ntse e tswaletsweng e ka se bulwe so as long as it's tswaletswe it must be opened a re tse gore name but it is going to be opened but after a long time amen and e be a sign ya restoration ya ba tlo dilo tse ka moka tse modimo a di boletseng sikie sa o di bulela e be le buka e dutseng ka motse banekeleng so e be le the end of suffering gore ge buka ela e tswa ke re ba gatelelo ge ba gatelelo ba tse ke mababiloni a ba tse gore modimo o ba sainetse mengwaga e mekae a ba tsebe ka modimo a ba botse o ne botsa nako e telele jwale a ba tsebe nna ro tswa ne mara ba tseba re ba sentse batho jwale botlhatse ba re ba gausile go tswa ke ge monna ola a fiwa lengwalo le la back a bitswa ke ba priest gore tla o tlo tša lengwalo la gago then ba tseba ra ga modimo wa bushetša that was a sign well lengwalo le le be the end of suffering the end of everything the end of sickness the end of denominationalism the end of unbelief the end of all the worldly system lengwalo le le be le sikie sa go roba dilo tšeo ka moka and lengwalo le le be le lona the light ake itlishe mo re kgona go eko a ke re batho shiba ba tsamaile ba ile go lefatsheng la Babiloni a se go ngwadiwe se le gore mang stene sa se be se le mo mang gaufi le noka e fengleng ba tsamaile and o tse modimo ba blessa ge ba dutse mo mafelong a bona a go blesse o le mo gotlhe mo jwale nagana gore ge nke ba boe a ke re ba boe ko bogobja kwa then o Nebukadnezar tsamayang gae ge ba fitlha ko lefatsheng la tshepišo ba dia mang o ba ile o dula ko kae o bo kry-a ba ka monga bilane go itšela e pastane se segolo gore nna ke sa gopola ramogolo ka gopola ola wa go ba le ditrekere la mogopola kore a bolela ntho tse dingwe tsa go ithomela so stane sa go sesibe se thoma mola se felela mo yale the only way ya gore o kry-e dilo tse right kore a go nyakege guess work go nyakega selo record ya dilo tse dingwe wa dilweng before go senyega ka baka la gore o ka tla mo godimo a lefase la tshepišo go kry-a o jika mola o sa tsebe di-right tjago o sa tse gore magoma gago ke kae o thoma kae o felela kae o no jika so no gesa mo ka re ka ka o mo ra o wa se ka ga mo na go pola tlhare se sa morula bo rangwane ba se bietse ke sala moshimanyana ba se biamo na pile o wela go ra se gaka o nyaka o mongwe o no tsa mo gesa so go ra tse ke confusion vale ntwe right ya o dira restoration e be le matla there's no restoration a proper until that book because that book ke light ke map wa plek o lo dula mo ma plek o sa tsere mang ka ga mang ke ka ka kro no mona mola so ke thata ntwe gale gore go be le the right light the light of the inheritance sietsa sa go bona gore mang o dula kae ke ntwe engwa dilong ya go felelwa gore o monna o Jeremiah tshimo ya gage e ko Anathoth mo lefelo la ba Benjamin e se gore monna yo bua ene be ke na le tshimwana
ukora yo gesa mo ngare ke motho botse vale ge batho ba bushetswa dilo tsa bona go na le ntshelo se be very clear gore di rights tsa manje be di le tse di bwang ka go bushetswa a go thomi ntshentso go thomiwa ntlo ya khana moshate o bole mo and then ka moshate wa swa ifia ke modimo le a ga moshata mo le a ge kereke mo le a genyi Benjamin de lo gafile mang Manase go lo tso ka mo ka tsone e be dinya ka map jwale map ke ona go fang seetsa sa rona ke nna ga ile so eng e dutse mo kae la buisha bana ba modimo so lengwalo le be le dutse ka mola e be le seetsa e be le ntwe e ba dira gore le ge ba le mo di ma inheritance ba tse gore ye a se ya mosadi wa o rapela ye a se ya motho wa pholosho moruti se ja be monna mo so e se o yo tla mo yo kra le nona la o bya ba ruti le free for all ha sa na monna ha sa na mosadi ka mo bibele ba ngwe le ra ona monna ona mosadi apo se ndukuisha mangolo ska ba lla botho so nyo ba ga o sena monna ona mosadi o right bibele re monna moruti ebe monna o mosadi o motse ka le o tswa ka monna ka ra o sa na monna ona mosadi go le agere go batho ba ntšha dilo mo line ge batho ba itla ba re a bana ge re vote a ona monna ona mosadi agirwa a ba re gore ba nna le basadi ba sa le gone ba ra ka moka le dumeletswe o vote mara ke mo voting fela mara ge le fetsa go vote go gae go na le monna go na le mosadi wa go share lwa go e bale ka mogone ba itlhalosa ba bolelela mo dimaeng jwale rena ba re busheditsweng sense jwale alright a ke boele mora motho mong ke ishe mong ka gona go itswalela gore se ka tla ka le tšhabela pudi jwale bona a ke re boletse ka taba Jeremiah jwale a re ye mo tabeng e ile gore a se moriti ke yona ka sebele sa yona shilile lengwalo le ka mo le godimong le bofile ka makhutlo a shupang ke botlhatse ba re wo mongwe o sontse a bushetswe mo lefelo la gare jwale mongwe a buka e ke mang ene ke mang a latlhegetswe ke lefelo ditukelo tsa go di reng mare buka e re bolelang ka polelo ya rena e re tlwaetseng ya molaetsa ke the book of the seven sins mara go bofiwa mo a yo ba ka ba la re yo ba go tlema it's a procedure ya go secure an inheritance jale ge re boetse mo back mo lefelo la rena ge re boetse ka nnete mo lentšong and re tseba re mosadi o kae monna o ko kae bana ba ko kae kereke kae baruti ba kae tumelo ke kae lerato le ko kae thapelo ko kae o sa kera motho a re a o sa rapelwa mo Jesu o ile aowa ba la bibele ga o botsa o ne mo Jesu a re ntlola go rapela gore le rapele le sa kgaotse ba kore motho a re nna I prayed like I move mountains my brother I don't even pray o tswile gore a one gore o ka se no thala dilo ka tlhogo go na le mmepe mo jwale a ke tswele pele ke bolele ba a re bolele ka buka ye leng go le go dimong a ke re e bone mara e bofilwe neng a ke re ge e bofilwe ra ke speed mara bibele a gone ntwe e tlo dula e bofilwe e sonje e be revealed le ngolo la Luka chapter 12 le Matthew 10 verse 26 bolela taba eo ke mangola mantši ka se a tletse mo bibeleng mara a re enyana mo bukeng e re le ka go bolela dilotse a re mo Matthew chapter 13 re bala verse 34 le verse 35 re le ka go phusitša mo le re tlo gona go tswalela bana ba modimo amen re ka no se fetse dilo ka moka but re fana idea bana ba modimo a re rapele just because re ikwela phološo gore phološo e tlo go bolokela malapa no a re mo society no a re gane phološo e boloka malapa a ya boloke mara go na le taba poleke mo a yo ba o kry-a o dutse ka mo o tlo save gore a tse go phološitswa o tsamaye dipleke o tlo savela tšhelete ke reka se spar box go jo go save a bula account ba tšhabela ka Gregory mosadi a kgopela dilo bibele se ka la ya ka motho o tuja o ra go save o banka ka mangwalo no e be ka mogolo Matthew 13 verse 34 to verse 35 yone bana ka tsela e che ka moka Jesu o di boletse ka diswantšho a bolela le mashaba a batho mme aka a bolela nabo ge e se ka diswantšho ya ba gona go phethaga se se boletswego ke moprofeta e a itšego e tlo a tlama ka tlhaba seema a bola thupa tša bogologolo bjale Jesu a laelana le mashaba a batho a ya gae barutiwa ba gagwe ba tla go yena ba re
Tatulele seswantsho sa mofoko a tshimo. Amen. All right. Ake boledishe. Jesu Bible okay, ake bolele nyana ga nyane le kushor ke ya go kae ga nyane nyana ke ba re bolela re dira tshwantsho and asika phoso re tshwantsho le Jesu Christ ga ba nye go ruta taba engwe e tseneletse a bona batho ba ka se bona o ba sa yuru musho le godimo re tsena o ba re musho wa magodimo o tshwana le motho kila a tswa. Amen. Ora re go bona motho la itswa a ya mola a ila o le lekhumo le le fitlile mo tshimong musho le modimo o tshwana le lekhumo le le fitlileng mo tshimong batho ba tswa ba ya ba le nyaka wa le khweditseng a ya rekisa dilo ka moka a tla reka tshimong era musho wa magodimo a re musho wa modimo o tshwana le katene so o go rone le katene ngoro ba bona musho le godimo a e ka mogone era gore ka mogo monna musho le godimo o tshwana le felo le banna ba nyaka ka moara mara wa ka ba khwetsa o tlogela dilo ka moka tse ile a di kwa tsa gale go marela ntwe ntshweke o khweditsa ke musho wa modimo o tshwana le phita ya botlhokwa e motho ga e khweditse ka ba ka o ba e nyaka yo musho wa modimo o tlo go latela o ditse ka gae you must search the scriptures. Yes, amen. O lo kro ditse mo la se bona le godimo le itla aua more Bible says the scripture. Well, Bible bolela ka Jesus Christ. Bible Jesus Christ bolela taba engwe she e tsamaishana le taba ere all these things spake Jesus unto the multitudes in parables. Jesus Christ o rutile dilo ka moka ka ditshwantsho. Musho go le mo tshwana le mo bja dilatswa. Musho go le mo tshwana le motho o mongwe go mo fela bolela tshwantsho sa are mo bjadi o monga bjala o monga tla ka morago gore go a bontsha go ne le tshireng di mo pleke e one. O sa nyile tlhoma madi ka mo mmušong wa modimo jwale o no rapela mola o no tseba o no lebella ditori tša Bibele gore my brother I remember this what I did o tlo go tsene gore o ka mo tshimo maro mo wrong side o swantse o nyaka o le dilo tša Bibele tše jwale e re a gone ntho ya rutileng e se ka tshwantšho and o e rutile gore go phethege lengwalo e re that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying I will open my mouth in parables. Mo profeta gila bolela mara mo bole mo profeta e be le ntwe e tlo dira mo Jesus Christ a re ke tla bula molomo wa ka ke bolela ka ditshwantsho go ba ke bolela ka diemo I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Amen. Bibele Jesus Christ lo tša ba di ruta e be se lo tša go thoma maabane these were secrets kept these were things kept secret from the foundation of the world. What the foundation of the world go ne le ntwe e diregileng because the only time o tswalela selo e be a secret ke go leka go se boloka mara ntwe a se tswalwe mamotla e tswalwetse at the foundation of the world ke eng e diregileng go tshwana le ge bana ba Israele ba tloga ba ya bothutwa before ba ya bothutwa just before ba ya go ne le ntwe e ngwediwa ya keepiwa secret ya fitliwa jwale le ge monna a bolela rona le taba o bolela ke ntwe ngwe e fitlhilwe so ga ne ntwe e fitlhegile before go direga a big catastrophe jwale e ra at the beginning or at the foundation of the world go ne le ntwe ngwe e diregile ye e gapeletse modimo gore a fitlhe dilo tše dingwe mara Jesu Christ o re ke di bolela ka ditshwantsho mara e re dilo tše di bolela mo meritsing di tlo tswela mo seetšeng jwale go ne le buka she e tswere ke kwana goba e tswere kwa le mo setulong sa go le godimo e tlemilwe ne buka ye ka baka la re ge e tlemilwe ke ka baka la re go bona le ntwe ngwe e tlo direga ba go protectiwa se se le ka marabuka so buka e tlemilwe ne Jesu Christ a re le nna ke ne le tlo di bolela ke a di bolela mara ke dintši ka moka lo tše le kwa kere motho a di utswela ya ko tšhimong a ke bolele lo tša mamotlhano ke lo tša the foundation of the world ge ke bolela ke re monna o tshware tlhapi a ntšha wa twe mekhutsa ditlhapi a ke bolega ke lo tša the foundation of the world ko the foundation of the world ke kae ke go eme Adama le Eva ke bona the first two people go le le ntwe ngwe e diregile ko tšhimong ya Eden yelo Jesu Christ o le ka gore botša ka yona ga re botša ka yona because as it is ba nako kare e sa utilwa ke still a secret is a mystery. Amen. Are mo Revelation 13 just go no le ka go dira dilo tšeng ke re penya gore le bona gona le ntwe e diregileng ko mathomo bana ba modimo a ke tsona modimo a ka nthuša mphapolelo e feng gore ntwe e gona go fitla mo go lena bana ba modimo a se go le ka go tshwantša mangwalo a se go le ka go dira this is a true saying. There is something that happened in the Garden of Eden. Very, very true. And in your attention,
That is very true. It reflects on your own life. And rapedi is a very deep thing. And right, Revelation 13. I hope Revelation 13, from verse 1, verse 10. I'll cut it short. Then next time, part 2, the whole picture. There is something here. Amen. Amen. You never like tonight. Emishwa lishinda luwate, abona molu wate nguru tuwa sabata sali tochi shupa uli na kakele shu. Moli na kenja tonawo bewe ilale mahina au ruwa mugimu. Sabata seo kisiboni sibe chwana le mkwe. Marofa abe chwana le atawana, mulomo ube chwana le watawu. Milonga ya tefama atayona, lisibulo sabo woshi bya yona, libo woshi bwe buhulu. Abona emwe ya likomo tasona ike ebobeti wa bulawa fela ntoyewe ibe isha le boom ya folishwa le fase kama kala atabera la chala sibata mura bathu bata ba locha nowa ka ile sibata bata bata ba locha sibata bari mukasibata kimanga ka ulwa naso sani wa mulomo obulela ngo chekhulu le maroga sani wa mata au fecha le kweli ke masume amane amitwe bibeli sidira midiro ya sona saka sa atama sa roa mudimu sa roa lina na gawe le mwako o mkheto wa gawe le baba agile go lodibo sa dumelelwa go lwa le ba khetwa le go ba fenya sa fuwa mata au mutshani lo go le rafo le malemi le ditshaba jote Sekolo trafi bote baba agile go le fasing bao maina abona sakawo a ngwala kutu ya bopelo ya kwana ye ikhabilwe ba ngwala utuga uthiwe nga le fasi. Amen. Amen. Ale tolo mo. Amen. Bana ba modimo. Yes. Go le ntwe idirele go mathomo ga le fasi. Da buisha. Amen. Go na le ntwe si idirele go mathomo ga le fasi. Buka ya ba ya ngwadiwa ene buka ye ke ya kwana. Itsafa la kwa bola kai. Amen. Batho ba ngwadilwe go thoma because a ke ke go lebelele ntwe dira batho ba ngwadiwe is because ba swantse ba be preserved. Yes. Amen. Ka re ge ba ka se be preserved motlhadilo di buela se ke ba re buela mogabolena o tlo go re monga baka jwale buka e ke yona e tsweleng the end of confusion e tlo tlosha confusion ka mokaelo mara to do that go na le batho ba bibele re ba khunamela noga now wa tseba ga botse re bibele bolela ka ditshwantsho bibele re go na le dragon e tlo rapela ke lefatshe ka moka now I will expect go bona ntwe ngwe ya go feta maru ya mosela o motala so that is not how we look at things. Amen. Jesu Christ na ruta ka ditshwantsho ene o sa tswela pele o rela ka ditshwantsho jwale a se batla se rapela ke lefatshe ka moka se palela ke batho ba ba wana wa tsoro wa ba palla se batla because ba ngwadile and ka ba ka re ngwadiwa mola is the preservation wa bulukiwa o tsona le ge lefatshe batho motho ka tla mo phampanya lefatshe da se re tsheka moka o kra ba re a o sa ne se le go diwa kanta ya tla ya gora mo go tlhemo ba pšhatla ntlo tša batho ge ba feta mare ba re boelang ka wa boleng o yo khwetša mongwadi a jeresterese ga o le ka mmotsa o sene botlhatse jale lengwalo le ke la botlhatse mare lengwalo le ngwadiwa before dilo di senyega jale ko mathomong a lefase go na le batho ba ile ba ngwala ka ra buka and Jesu Christ gore ke nyako le botsa dipiri mare a ke gone go le botsa tsona ka mokgwa one ke nyako le tsopolela ke le bolele tsona ka ditshwantsho mare ke dilo tša go thoma go thibeng ga lefase go na le buka šile ko le godimong e ngwadilwe e tlemilwe ka makutlo a šupa because somebody o latlhegetse ke something le kuša bana ba modimo a re kry the last scripture sa o ne o bontšha tabeganyano le kuša o na le ntho e diregile ko tšhomo ya teng a re rapele mo ka borapedi ba phološa go thoma ka 19 mamang phološa ya tsome mo dilo tše dilo tša gale tša go thoma ko morago kwa ande go sa kgone go connecta borapedi ba le gore go diregileng ko tšhomo ya teng o ka ne go etša go le mo setlhareng se se bone be ke bala mo ke gona mo arabeke mos ne re bala mo lengwalo la Genesis chapter 2 bebele e re modimo a botsa batho a re lije bebele go bala mo chapter 1 e re lije ditlhare ka moka merogo ka moka e metala then go fitla mo chapter 2 bebele e re mo fase mo mmung modimo a dira mo mmung
go mele ditlhare ka moka tša go jewa ke bebele modimo a dira mo mong go mele ditlhare ka moka tša go jewa then immediately e re gona mogare ga tšhemo go be go ne le setlhare sa go tseba botse le bobe le sa bophelo modimo a re se ka la jalo mo setlhareng se sengwe jale e go botsa gore setlhare se sa go se jewa a se se tsweng mo mmung kare tše di tswileng mo mmung ke tša go jewa ka moka o swantse ba le bebele botse o tlo lema gore ntho e be se setlhare ya ka go ba setlhare wa tsa motlhare wa mopanana so a bommane a o bana bara a re phale mangwalo re ganyana mara re thoma go bona gore go ne le a serious record ko le godimong mara modimo kgala le ka go golela le batho re bona ke ngwadile dilo poleke mo ene dilo tše swantse di boele mo bathong di swantse di ye ko bathong mara ke nyako le bontšha yona ka mekgwa di swantse bontšha mola bo Jeremia ba dirang a bontšha mola ka dikwana a bontšha mola a bontšha le ka ditshwantšho gore go ne le ntho she ya direga mara ke tlo bula buka jale ge e le gore kgona go kwa re go ne le nthong a re thome maloba mo ge re belegwa ka bo 19 mammang no taba rena e tswa gole re ngwadile before the foundation of the world jale re lebelela borapedi o thoma moo before re itla mo lefaseng le we were in another dimension re ngwadilwe from that point ya o tla mo lefaseng le ba re ke khwetse gore na re ko kae that's why bebele e re Jesu Kriste a re ke a tsamaya ke a go thata a re ko ke ya le ya go tseba a re o ka re letlata le go tseba a re ya go tseba ra re go tseba go ba ba bontšha ntwe ke e bolela le a tseba no ba re le latlegetse mo dikelelong ko ke yang le ya go tseba ba ra re tsebe a re no le ya go tseba a re mara o lokile moya mokgatlo o tla re motlha o tlile o tlo le bontšha dilo tse Yes, amen. bana ba modimo a re thome mo we come from very far mara bothatsi ba re we come from very far is a book that is written and ge re e bona buka ele ra tseba that is our hope now that book has been taken Amen. e tlile mo lefaseng jale yeo ke another subject let's try to finish off this 1 Peter chapter 1 ke le ka o tlatselang gore go ne le botlatsi bo bongwadilweng ba bolokiwa and botlatsi bo ke bona confidence ya rena 1 Peter chapter 1 verse 3 go tla ka verse 5 modimo a khutwa le phorofatse yona le go ke bala ka tsela e a go retwe modimo tatao mo wa rena Jesu Kriste wa go re tswala gape ka kgawelo e kgolo ya gagwe ba tla ba kholofelo ye phelago ka ge Jesu Kriste a tsubile bago gore re je bogwa bo go sa bolego bo go senago senyalo bo go sa onalego bo le boloketswego le godimo lena ba lo tsegago ka matla a modimo ka tumelo gore le fitlhele poloso ye e lokišeditšwego go toutulwa lebakeng la bofelo go e kwa lena ba le tswetseng leswa le beetswe ko le godimo le beetswe bokgwa a ke re fetša go la ka buka e bofilwe e re ntho nngwe e bofilwe ko le godimo e le boloketswe go boloka selo se ba se bofa le boloketswe bokgwa boka mo le godimong bokgwa bo ka se boleng because bo ditse mo for a long time and modimo betile tšore a botsene ke Satan ntho le e beetswe ka mo le godimong mara ntho e tlo utulwa mo metlheng ya bofelo a e kwagale ke it's very straight amen badina ba khale ba o rapela le a re mo dima motheo wa ba apostola le ba profeta mo Kriste Jesu e leng yena the chief cornerstone Jesu Kriste o rutile dilo tše mo profeta Jeremia o boletse dilo tše a šoma apostola o bolele dilo tše ke motheo jwale re sa nyakang amen re go itse mo profeta re mokole rurile re go itse mo apostola re mokole rurile Jesu o boletse ka ditshwantsho this is very true amen e seng go tsena kereke that is something else ga o tsena kereke ke nngwe ke ge o se o tseba shitse gore o sa wa tseba o sa le ka go gomotsa letswalo a re mo business ya go gomotsa letswalo we are chasing reality here serious reality of our existence of the mankind existence a re bolele ka ntho ya go kala ke dipolotiki ntho re itshwere mo bebele Jesu Kriste a re tsamaya lefaseng ka moka le babotse now language ya Jesu Kriste a se ya politiki is a high
He will like a life beyond these earthly realms. He will like even beyond the world systems. Le fast leli to fela lintula modimo la shala liye. So dilo tse di linga mara lintula modimo ska di kala ka gore politiki ma motla go busha ma. Those things are very small compared to the gospel. The gospel it was right from the mind of God. Ge modimo angwala dilo from the foundation of the world. Ge Bible le ka Jesus Christ what type from the foundation of the world. Re lebella dilo at a very high dimension bana ba modimo. Amen. Those things are just worldly things. Kilo chalo fasi, kilo radishiba to fail. Kilo abahulu zwa neti wala protected the teru cha bona che ba itireting chona mara. As a program ele jula mudimo. Amen. Lwana bona there's something that is going to be revealed in the last days. Amen. They are all here. You are the recorded as over Nabamudi. Mungas take it a hole, a wolela, kidding winner. Mara, and Trevor Honasi. Coach Muya Eden before the Lodisnia. Mudimukila Wala by Lemba, because but what's still in Julamudim and it took a Jamoto. Mutuan native Wua, Mutuan native baby Libushing Yava Yote, that Luchidi Samangamo saying, Libushi Luchidi Rahaba, Libushi Poffer, Libushi Luchidi Fufa. Get the original man. Original men who are in Julamudim. Moto filo those powers, no pillar eternal. That's Moto Adela. Amen. Mara before CBC signadi reba feta go gala udumela modimo a tshedi lo tshela a dingwala ka moka mo buke ya kwana ya bophelo a di sila tsa dula go le godimo ge di dutse mo le godimo bo Abraham ba tlile le di sitse bo David bo ma bo Noah ba tlile le tse di dutse mo le tsogole le tona la modimo di dutse mo agree bona di fitile for a long time mara thoma le mo wa ka prophecy ya le tula modimo. These things must be revealed. So we are a blessed people. Also, you are umga lu tshwara bana go ba tshwala ba rapela wa ma motla batho ba go dira ntwe special asirina mpojo re ga batho ne ba imeti Mesia na go ka moka ba imeti Mesia ge Mesia bele ga mona go ya bo Johane le bo Andrew ne senyo ba ra o arne go godisa arne go feta go Dafita Jesus ka se bele mona go ya re God is born at that time you can't do anything. Amen. Somebody know they must accept him because he's there. So le rena rena le bothatse bo mona bo ya rena re ka se bo tshabela. Amen. But ntwe la tlhetseng Adam go tshimo ya Eden. Ye modimo ile a engwala before Satan a tsia le fase ka modimo a o bushe le fase. Mara go fitla mo ara Bibele go ra Satan a bonja Jesu me busha le fase le kelaka. Wa bona re go na le squattera modimo a plege ya motho. Se tsere over. So mara ona le na go mo dilo di sonje di bushejwe. But let's catch it there. Tabarna shi buka e ba ki buka ya the 7 seals. I know about a doctrine of a certain church. This is something that affects the whole human race. It's not about debating or Buddha, Muslim, Allah. Those things man-made theories. All of them did not fail. Competition the same. You look at the doctrine, the celebrity, the president. We must rise out of these systems and look at the way. And if we need to repent, we must repent. Like what I'm doing. Ditabaki di nchi maragar na kwa aika moto kwa are ni shemoro tla re jola pele. Amen. Ka bukai. Ile go kai. Ibule ile na re ibule ere mamu plege ga go kai. Because there's a book and bana ba modimo. You know very well. Ibule ile mona go ya re. Yeah. Amen. Amen. All right. Re tla re fitla mo yona. Are no emisha mfo fa ka ba la nako. But let's just try and sing a little bit, maybe 1 minute, 2 minutes, then we all pray, then we go home. Amen. Amen. So let's just worship God. Amen. Let's try to break out of this thing at fire. Let's look at the fruit of God. And what's on depend on Mumutu. Take these things already recorder by the way. Yes. If you want a copy, get a copy. Yeah. But take these things pray and ask God, are they true or not? Yeah. Reveal it to me. Amen. Amen. So Arno worshiping just for a while, then we are all going to pray. Amen. We are here to serve all of us. Amen. Yes, amen. So Arno Pelang a worshiping song. Baba Twamba Batole Kanyani. We hope that we will have a Amen.